Чемпионат Республики Саха-Якутия по волейболу среди мужских команд «Первая лига». Матч между командами Татинского улуса города Якутска. Матч судей. Первый судья Семен Афанасьев, вторая категория Регина Кангаласова. Второй судья Эвелина Васильева, первая категория город Якутск. Судьи на линии Игорь Сидоров, Владимир Егоров. Секретарь матча Айлина Иванова, вторая категория город Якутск. Главный судья соревнований Анатолий Чемерзанский, первая категория город Якутск. Поздравляем тренера города Якутска Петра Филипповича Пестрякова с днем рождения. Желаем крепкого здоровья и новых побед. Jadi itu boleh itu boleh menekan dia akan cepat berbola rendah. Karena kalau pasal orang bersama dia lepas akan tekan. Tapi terus akan naik. Kita sama mereka sama berulang baru kita aja pada bahasa dihibahkan. Kalau nonton beberapa cara untuk menata kita pasti tentang rumah kerja. Jadi tentang isi hawa negara secara bersama nonton. Pusat negara untuk tahanan 6 kamar terus bersama kerja. Cek. Begitu dia ini kayak apa? Kalau untuk perasaan tanpa negara, negara masyarakat langsung dia bisa.
dan untuk orang yang sekarang dan isi wawancara ada di kedudukan dan ada betul ditentaya dan orang tinggi sambut juga juga walau ya Andre Alikiano dapat saja Vasily Tumpali.
Sakit. Darah teman-teman Bandung. Darah Basri Supani. Darah Basri. Boleh sekali. Darah boleh. Penafsir kosong. Darah sudah masuk ke terus terus. Darah Yukon Fabio. Замена команде города Иркутска. Вместо игрока номер 10 на площадку выходит игрок номер 24 Айдал Григорий. Dalam satu blokir wanita dalam satu minat sejuta. Dalam sangguan kedua cara dibuka dengan dia.
15-19, тайм-аут команда Татинского Улуса. Dari Tokyo dan Salvador, Santo Suapeska, dari Nasi Nerjala Jodus Bekar. Sini tumpani, jalur kita untuk si orang sana. Antara antara motor justru mengukur tuh. Dalam sini tumpani, aku corona, apa orang terhibur dia, apa orang terhibur dia. Выходит игрок номер 4 Петр Андреев. Kirill Carmela, selanjutnya takut dineknya Tamona, Vasily Tumpani, Santri Sinasai, Jarawal Allah Musan Allah, Allah Seigneur, waktu kita untuk menangkannya dari segala dan zona perangkat kita. Dan berkenaan
Kecil nomor sana. Jangan sampai dapat sasaran. Asasi kecil. Kuat sekali. Bagus sekali pasti mana kiri dengan sana. Dan ini Artamona masih ditumpari. Jangan kita Первая партия со счетом 25-18 выиграла команда города Якутска. Вадим. Jadi kita bahwa apa dan macam selangkar dah. Oleh itu orang mereka barat, orang Islam barat. Dan istilah percakapan membaca pasti ditumpali. Terus dia balas sebentar. Kontak. Jangan ditunjukkan dengan tempat aja terang kalungan. Dan Imam Batapa, Imam Batapa atas.
dalam satu bola. Тайм-аут команды города Якутска. Ada satu
Замена команды города Иркутска. Из игрока номер 1 на площадку выходит игрок номер 19 Радислав Захаров. Darah satu baiti wajah dari Kristok Tebul juga berbuka dengan Kristok Tebul juga wajah kita juga kalau wajah kita juga masih satu tatalar
Замена команде Татинского УЗа. Вместо игрока номер 4 на площадку выходит игрок номер 7 Ян Попов. Смена команде Татинского УЗа. Вместо игрока номер 7 вернулся игрок номер 4 Олег Малышев. Тайм-аут команды Татинского УЗа. Вторую партию со счетом 25-19 выиграла команда Татинского УЗа.
dari kehidupan bersama otak untuk urusan kata cara maksi Krista pada cara maksi Krista pada jadi bola
ya dari push saja. Push dari baik cepat. Oh, jangan kita digital star. Dia berapa? Darwan ke Tosta, ada kita benar. Kita baca cara Islam Sahara. Тайм-аут команды Татинского Олуса. Darah bersama pasti dikembali. Tahun ini Syafal proses nanti. Ya Raja Musa Allah Dihusni mengarah surat dikitin. Dapat acara Islam Sahara. Dalam Sahara. Замена команде Татинского Олуса. Вместо игрока номер 2 на площадке входит игрок номер 3 Янсон Доктор. Замена команды Татинского Олуса. Вместо игрока номер 1 на площадку входит игрок номер 5 Юрий Пожаров. Darah tak tegak. Zamir Allah.
Wajib segera serahkan kontes Kenji akan diberi akan diberi terus hingga tersebut teman Allah Смена команде Татинского Алуса Мессерга номер 11 на площадку в ходе игры номер 12 Кеспин Колодезников. Lagi bercedera dalam pertandingan. В третьей партии со счетом 25-12 выиграла команда города Якутска.
Dan terus kita bersama kalau untuk karena sama juga itu juga. Dan tanpa perubahan yang ada antara besok dengan bola tengah. Dapatkan servis ini kembali. Islam Sahara dalam perasaan betul menciptakan magic dari utara sangka pasti boleh beda.
Tekan itu kontrolnya. Командир Волоса вместе игрока номер 4 на площадку выходит игрок номер 5 Юрий Мажоров. Замена команде Тайнского Волоса вместо игрока номер 2 на площадку выходит игрок номер 3 Янсон Докторов. Cara tahap ke zamena.
keluar. Dan sudah kalah. Masih itu manis. На команде города Якутска вместе игроков 11 на площадку выходит игрок номер 4 Петр Андреев. Terasa foto suatu, foto suatu. Masih Peter Andre. Замена команде Татинского ГУСа вместе игрока номер 3 вернулся игрок номер 2 Иван Потапов. Вместо игрока номер 5 на площадку вернулся игрок номер 4 Олег Малышев.
berdasarkan kemampuan kepala dan dengan kepada awas ini kembali. Заменит команде города Иркутска вместо врага номер 4 вернулся игрок номер 11 Анатолий Дадаев. Тайм-аут команды Татинского Луса. Dari jam kayak lebih ada kasih malam terus. Выиграла команда города Иркутска. Со счетом 3-1 победу одержала команда города Иркутска.